Unay matantikas to'y amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masamot agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay servim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kadi akong ulit. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Hindi pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay. Uwang gaya man niya. Nalipat ang istambaya gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya agungungin. Tama na dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo timadan iti kwarta. Ay na, kasta ka na yun ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ng busy ako mag. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awatek-latan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napubpobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumungaw kayo no kasta. Nanang. Husto nga may nantiwalong anak yaw. Da kayo malang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up kan ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Kan sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isusweldo dakan kaaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Kan libre ti kanag. Muray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka mulaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun je balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di je balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nag-awit ka mo't gaya manang. I-rake din san sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimang put ka. Idi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out, hindi nagbagyaw manang.
Kunak atari maanag ng inyo permit ni insan sibyo ti balay na. Isa nakipagnaida kun akadakwada. Kahit di da ka suswilduan. Saan na masapol, manang ta limbrimot ti kanak ti balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam a. Ikandak mo't ay ti pagmeriendak no na duma. Paghalo-halo kas day. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagnaad i Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon dito balay berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo. Hiwan amanang, agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Gawin na. Basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat-abanat. Suruan tayo, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitsaon, umdasan kanyak dayta. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Ay, Ha? pasensya kan amanang. Tanga isi ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Awan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Paigid nyo paila dito, ya. Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramid. Datayon ti mga ramid tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni ti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, iba't tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't lapag bartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaang. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo taniti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga rin kayat. Di da man iramaraman iti dahi tananang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Damat sementeryo apa kay dulinan yun numatay kayo nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Gawa na, kastanti uso ditoy. Wen, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. May bagak ti design akayat ko. Kastati kang hato na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo una yadayo pag-aabayam. Tapno agaabay tayo to. Siyak dito akin igad. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa.
Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Diyak kaya di tatanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ije balayaw, lerma. Awam mo't nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan san to agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay no kasjay mo ti aramid na. Sa bagay mo't kit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pakaydulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pakaidulinan tayon tao. Kasta ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no amabaddakan. Wala. Iso mo tinaggastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nag-abroad. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukurak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigan. Ay, wag nga ron ka bagis. Agpadata nga imbate ay dagiti ka ayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan day. Bakit kang lakaitan? Isa pasitlangan tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti agluha. Ay na, Jedak kaya. Di Manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sangsangitang Manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may Manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, remeng. Wan nga ron Manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi ak kada kayo Itad tayon ti may sa pantyon ken nga RJ. Ay, katuon na Manang. Sana problema day ta. Anya titid ko. Jay kukwam berteng, wano jay kukwam remeng. Ay kumporme ay Manang. Uwain, kompormilatan. Kano asino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray. Naibusan sin inuman ta. Taray. Nabartekan pare berteng. Agawid ka din. Itulog ka ni Madam na mapa. Agisatak di may bare.
Kaisuna nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at awan. Ita kala kami na nagawid ka. Ang siyat lagi na bayan ni panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin na istorya. Enton, saan ka mabarte? Pare. Na, amok ti sasawag. Nore na parte ka, ritaw. Lagi na ang siyat ta. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani rito abarkanak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na, Manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanan ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman na dinagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak ah. Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di ah. Sama lang nagbalbaliw edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Dahil adamot na nakasagana pa kaintulinak. Adamot pansyon kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabate a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaintulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam paray. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangipate agad pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladang mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano dagan no iso. Ha? Awan mat daga kan lugan ka. Angam, ada ilakok kan ka paray. Anya nga dito nga ilako pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman anak na. At dangamin nasaw ni tatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa pansyon dito asidag ti balayaw. Nay, awang may laklakok kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya, ay, ladingitak barok nga sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw, tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berting. Anyad na pampanuno mo aya, takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyong mau. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan jamay sakag ka.
Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na ay. Dayta ti ganabam. Di ka nga mi nagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam tao. Ay na! Manang anseng! Niberte nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la ajak marieng. Di magaya magang angasan. Tinasayat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, Manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, Manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa pantyon. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y timang usar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di isaw ti mangusara din ko. Anya, kaasing arut tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Ganda giti daduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasayaan. Kabagis! Nanang, ibagayon to ko ni tatang, pa-extensyonak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay pailaan kat nagdakkel lang arudan. Adapay may sa abakan ti asilid. Basta pa-extensyonak, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyonak mo lang, tapno lumawa basit. Ngalak makamu kang aruda. Sana balay tabalay mo magdayto yun. Si kamot ti mang tawid dito'y. Isa makamu kaan wanya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samay. Mabibiit no extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga ron. Isa pa-extensyon ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kao. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Uwan tatang, ta makurangan na iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y magtay may sabakan dya Sideline. Kurang pa'y da dya tatang. Uray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan, no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mang pet. Iso ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamad kan kabalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Nagbiitan nga eh. Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pailaan kat ni. Mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya? Apay, adamanen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda jay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya mo nobya na. Wen nga rod.
Ay ket nga saya at ata adamanen nobya na. Marang daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat ata as daglaang. Saan nakas iti muna ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga dadya pangibumbunagan tayo kuma iti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang jay ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawan Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta ataway. Wan bareng makaanak pa Agkasarda ka naun tas ang butan dati maadaan iti anak. Ay ket ala Oray ta adamot duanwang ken talo abaka jay anak mo. Na, apay partin tayo amin dagi jay Nagadunay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't nagijay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo. Awan mo't dakas na. Wan nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadua. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat di ti balay ana na. Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsusweldo akmat nanang. Kabailak ida amin na biyagan nga agiina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la asyak? Oray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Isano malpas ti kasarta. Agawid kayo ti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko apinya ken abokado. ay, kaala Erlinda. Agyamanak nanang, adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalek no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay jakmet makitkitan arumrum warni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay agpapapu daw. Saan? Makumikum lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Nukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, oy. Insangput amin ni Erlinda dagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagut mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni sani nga anak may.
Sana basta ang dipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yoan niya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dahil dya amanugang may. Nagpardas pa'y titigtignay na. Saan ngagpatay-patay na alertaw. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sa awam. Intaray da ka no di ospital. Ha? Apay na nang? Ano ni Erlinda? Ay, ada ka nulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami baitan kanagitan na. Pinanawan na kami. Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Padamdaman to nante. Agtugtugawak man pa lang dito sa sangot istoryo. Barang makiliwagak no addaak dito eh. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa ilaang ngam natay matadagusang. Uwan nga ro tante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam lang nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya nga taday ta plano ante. Di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay Kanayon ti panagsangit da. Isa masyanak unay kadakwada, ante. Kasano nga ta, nagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay, jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan. Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na idda dito ibalay. Ay, kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga-asimot na 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakit. Agyaman tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadagosan. Awan karba nga kakundi pakiput sanay. Pagyamanak pa'y kidi at akinaya mo tikas kanya. Sa anak sa mo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok nga rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang. Addaman ng nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, malasang kao. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami matabalo. Ha? Balo manahan.
Nabiitla na balo ni Silya tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Silya. Kat, da kayo dayta ah. Da kayo mo tagdan na, di da kayo nga raw, ti makamaw. Apayakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo ah. Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Na ah, imalakang ka nga. Apay balo kaya hindi nasawa na. Ay kat kaslakastan ah. Ta natay mo't jay boyfriend mo inisakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Kat kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo sa ritaan? Ay kat sorry nga rod ah. Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat ja anak ta. At dapay maki di tay dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang ta para arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. Adama magaya man 5 nga anak ni Silya itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ang tinulong kami mo't ni Silya, amang biyag karagit anak na. Ay na, narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardara sudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Silya, period. Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Silya, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pagabangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Silya. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Silya. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay kat, adda kada kayo day ta, anak kaw. Sa nabalay, ta no malpasak ng agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak put lang agluto. Sumardang kayaw, nakaraariwawa kayaw, kamaturog na tao. Hingkay jay man, kaya't yun ti mabasnutan. May sa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab baawam ti tan. Aya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may stressak dito yun. Nagado, tananawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaedan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno iti ubing dito balay saan tayo madakab-kabagyan. Ay kat gagangay na. Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Bala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay kita dalakat itulong na, tulungan na. Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-ijay. Sani, malaminak. Ulasan nakman.
Kurang ti ulis ko. Nakat, no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y. Malami na kunay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot nun ti sasaadam. Dual dawon ang nga ti gurigor mo. Sana balitan damot agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito bigat. Agsapa mo't gaya man. Selya bakit? Kumusta kan? Naimas pala titurog na. Agora ka. Apay akasta tilangan na nakaturog. Selya? Selya? Saan samot ni agang angos ti asawak? Selya, agring ka! Selya! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo di hospital ni Selya! Apay nga yakas to'y matan tinapagtangi ti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay la agurigor. Ngam na dinggi magaya man ni Celia. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Sadyak pinilit ngayon pa ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka, anak ko. Apay, awanan planaw ang mga sawa manay. Ay saanan day ta asasawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. At apay mo tayo may saabaka na, kandwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadon to man nga anak nan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sa mga road. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutam. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang, ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din tayo ngay pagbagayo. Apay, kayat mo matayat masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahi tangay pagbagamon bakag. Babalwan to anak may, iso asinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Tadelikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice, nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wano balaw. Balumot lang ananang. Aniya? Angam kiti, awan anak na. Ay, pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer? Ay, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema ka. Nalangaraw makamu kayo no kayat yung dagkasar. Sane. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay, katun kasta ti maya.
Ay nabayag matan nga agdenden na dasani kan ti asawan na. Ngamawan pa'y mat anak da. Apay nga ikat ubing pa'y mat ni Janice amanugang yo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hanggang sa nabali tadamo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpet dagiti nga ubeng. Itila babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpet da matayin. Kat mayat nagasat latan ni Sani, ta nakatumpong itinasingpot nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod Nagasat nga rod janak may takinayat ti may sa nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat, ipag? No talaga nga agin inayat da, uray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulat ta. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta, agabrod ni bakit mo, Manang? Wala nang. Umadanin ati flight na. Adapi paggastusan na. Ay, kasta awan pailat anak yu agabrudan. Kunak nga ron nga oray saan pailaan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Agpilit mo. Magagaran abumaknang. Amoy mo di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak Maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni Jabron. Han mo nga padpadasan Maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta Dapat lang atan Siyak lang arudan ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad Maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Wen bakit? Amok na ita. Rina, anak ko, nakarubat kayo. Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ko ni abroad. Wan mat nga men, Maneng. Ang mga no pagsibo ni Rena, adda niya awid mo babae. Saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rina, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ni isang tatang, nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron saan kang agpampambarlaang. Tanay, naringat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka anagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dita abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagringat nga permiti trabaho ito Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit?
Ta kinayat mo met ngamin ti agabroad. Kurangem met ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Hano nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline ak at ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo met kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga'y bagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina, Apalak nga ron dagi ko kumarek ta naggagagat as asawa da. Aduti pagsapulan da. Iso nga aduti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di eh, Kat naimbaganan dyan sa kititian mo. ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de, sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pa'y, permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Wen, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos, kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit laang insan. Adto yan. Ay na, agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot akong ngaglutaw. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabahom insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya, kat awan mat ngamin na ilipas da tao. Iso nga anusan ati kasti aklase ti trabaho. Ay, mabiit laang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laang tayalaan ka. Ha? Ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng nga manugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E din to ta asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yan nangan iti pansit. Agasam nga'y dagita nga order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit dia. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwartana nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Isot mo. Nay, adan samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantwag shot. Makipanganak latan paray. Sa anak pangagshot. Ito lang may paray. Pahayin nakpay. Wala, mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem at nasa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidon na. Si madutmutan manipod nagabrod ka anak kaw. Ne.
Madi ate kastang ararami din na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa ititurturog ko ito'y. Taka na yun ti overtime ko. Ano sakta grigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakinkwana. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay manon ay bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y, tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? Nagsakit ti bagbagyak ngagtrabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina, Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro dyan babae, naimon. Kaya't kung tagawid, nga manano saklang ito'y. bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo ti kwarta. Iso nga nano sa akin to'y. Pagkatapos, kasta dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak kapay. Anya nga datang araramidam. Merienda kapay ka nga, merienda iti store. Apay hang ka nga aglot-loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawidak mo't la adagos. Madite kasta nga aramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi ah. Hang ko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno damot kwartam. Hangkang agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pawitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Sana po no kita anay danon kan ka, Rina. Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit ti sikat ko nga agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan na. Data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, man nagsaksakit. Puyatan na ta idi abang sa asikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wangarod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Huwag nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingput kalapta. Saan ka nga agrebrebel day anak ko? Nadto iti kwartam, bitaw. Nay, apay, banaw timpaw iti anak ta.
Na ito'y laang? Ay, imposible ay. Jackpot yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang ngayon pawit na. Masapol nga agidulin ta mo titi kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si kama lang aro dalakla kaya mat. Manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan magto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon, nakawara lang jay. Nagalas mag. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Hanggang no sumangpad. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang jay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam kit nila ito. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngayon nakagbarte-bartag nita kan agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay aman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano da emergency pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay an natakot ada dakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman alya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Kaimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang? Aday, Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumat ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din nakas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita ta isudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawak. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana rin ti panggapwa ka mangguray ti asawak. Adamat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasimpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamay tapadaksan ni di asawak. Hello, anak kaw. Kumusta kan ngay dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nalaka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina nang? Mayat
Naragsak kami, taada kanayon kwarta may. Nahuan kwarta may, napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanban, nugak nga rodan ito abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak ka. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo't tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iji asawa na. Ay, wen nga rodra At nanay, isun ti umawag. Ay, isung bata mo lakay. What? Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan niyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ikikabit ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko na. Boyfriend. wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan tati ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damat manan ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Taumay ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro. Nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakat nga asawa na. Adda middle age. Kanadagtawan iti 20. Anya? Ay kat idarom mo marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong dito.
Ta sininaam mo nga minon. Hangkumat gamin nga makontak. Kasaok ko mananang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rungyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo na ito'y na store. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ta abang ijay. Parehas matla dito Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry manong. Na kayo kanit jay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa, ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agid na maturugtan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak mat gayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Oh, mangan kamot na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko numayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anya tintud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni Masida.
Ito masiitanak. Sige nga, Rod. Mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimuaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgaya Manong Peter. Wala, siyak pa'y di kunam. Napuskol na tayo ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ad pimintas ka, ading. Thank you nga Rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Ta damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uy, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngamdya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigo sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. naman nuga ka nagpasada. Masakit isikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindam bakit, wain. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, asino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matgayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadom. Thank you, Manong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar natin kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma. Ta ibagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak.
Hello, Mare Rosita. Umay kami man ikan iti sidaan nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Tasa anak mo't kit dingagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahanak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si Kangay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka din dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ato yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalaga pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem adi. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Mare. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka akalayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wan inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, Mare. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti dadu mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no dadu ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at agakabangi-banga barangay? Sino ti bagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw.
Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang artag ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man o ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, kat, pagyamanak Apay, sana nasingpat, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumaya tagdalos iti kuko. Ay, kasta ti trabaho kay dingam si maduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sagpaminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan, regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwan. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka? Apay, anyaman ti apalam kanya akon, Mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, Mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, Mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Pakadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga? Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti karuba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakaya karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglami ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napananangarudon ngay. Diyak ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay.
Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kaya't mo asawan, Mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kwan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, Mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnusun tati amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Wi, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uwin, aklunag. Nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom matakas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rudan, wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karo ba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karo ba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak matpiman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawit tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. No kasta ti kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni Jay.